Kijing tip bagi khobor ki baman la kasni na khwasi ka channel sing bahal subscribe na manta. Snem siya mo biya, ngalasa meta to, ito kisnem siya, mau kendeng, siya salian, ngalasa, bangayabang ni ipa, ito kisnem. Manuman po ay pagkat pamenta, nganwan pa, daladin, banpendam, yakatu, kalintiyan, jogiyin, kasem na jogi, banlong, candidate, MP, Banten kenal yang yapi bawa pinong tradisional di boker menetrai dengan api Banten ya saja kijik dongkap kijopi Banten day yapi snong kita kijopi hakijak kibukom kiboker ke mapi kibawan hak kene ketinggalan rakyat kene kepen kibai Inong yalang snong. Ang iki, katay kapriyo, kanyara, katay kapriyo, kakloy, bat katay kapriyo, kalaay kukulan, ne kasni, hajuay, banle ay kaning kakam. Ngaay kuplay pun, yang kinong snong bat kinong kersyang, hamtam lele, jong Iba Wailan, Miki Shelan, MLA, but ikulik cuma ke assembly mentan, kedong kebaan. Pada semua saham sisa, baik ini samla lama, ilong samla berpro, kecik-kecikan, ilong samla berala mendefend yang konstitusi hakasin kebaan, kebelong, Diputar balik batas tenan pamailu isno yang hapsikun jangan penganuan penganong katakan di MP Jongpi hakani ketendi ngai play shisha ya pi paro ngai don katu nak dei Jongpi ki benong ya lai stop kamu ada kelam kan dan ngatrai di bawah kata. Ile un pot nai te. Hap chok tong rim. Kadi kenong rim ka jongan. Ngan trai sitong. Ngalap pergi. Hakini ki snap bawang pengalong MLA jong 16 East Geelong. Ngalaman ya kajik syong ma opposition. Ngalaman ya kajik kerpu. Jong kajingla penlong leader haki sorkan iboper amdei shu penongway ngatep ki issues hajuai ngatep ki issues hajengel in general hakini kitnai baladet